against terrorism. An injustice anywhere is an injustice everywhere. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن عليا حجة الله. تكبيرة الإحرام، الله أكبر. صلاة العصر، الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. कि सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम सकाफती यलगारों के मुकाबले में हमें शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहना चाहिए। पैगाम आशूर अरबईन ये है कि जुल्म के खिलाफ हमारी आवाज खामोश नहीं होनी चाहिए। इमरोज दर करबला काफिले गम रसे चिलो में इब्ने ज़हरा। इमरोज दर करबला काफिले गम रसे चिलो में इब्ने ज़हरा। لالا ای گل ناز مادر شدی مثل یک خون
یک خورده لبهات عزیزم، بمیرم برای تو اصلا. این ظالما قلب ما را شکستن، اینها به نام علی کینه بستن، اینها به نام علی کینه بستن. یک شورعه آب بنوشه چی میشه؟ از آب دریا چیزی کم نمیشه، از آب دریا Where the Holy Quran tells us, he who kills one innocent human being, it is like he has killed all of humanity. That is the teachings we follow. That is what we're here to preach. We march on in sadness and chant in our different languages year after year, but mainstream media will not show it because it is a peaceful march. Nothing has ever occurred year after year. Mainstream media is waiting for a hiccup, but alhamdulillah, it has never happened. Why don't you see it on the news? Why don't you see the millions in Iraq marching? Millions throughout the world marching. Thousands in Australia alone marching with one message, that we stand against terrorism. An injustice anywhere is an injustice everywhere. رو زمین حرم چه خوب اربعین حرم، قرار ما سینه زنان غروب اربعین حرم، غروب اربعین حرم. از مرده جسم و جانم این صدایت یا حسین یا حسین. از مرده جسم و جانم این صدایت یا حسین یا حسین. روزه که مردی در فضایت یا حسین یا حسین. دلم دست غم ها اسیره، یکی از غرم رو بگیره. دلم دست غم ها اسیره، یکی از غرم رو بگیره. بدادم برس یا ابوالفضل، اگه آب نباشه میمیره. یک شورعه آب بنوشه چی میشه؟ از آب دریا چیزی کم نمیشه، از آب دریا چیزی کم نمیشه. یک شورعه آب بنوشه. عاشق آل مصطفی عاشق خدا، خواب طلب داشت از جفای اشتیاق. عاشق آل مصطفی عاشق خدا، خواب طلب داشت
تشنا جفای اشقیا بازوی عباس تو جدا شد مشک علمدار تو کجا شد قافله سالار تو Yürekler doligandı Allah Susuzdan balam yandı Allah Nefesten düşüp şire xarem Dogağı yaralandı Allah Sinemde süt yoktu bu qəmdə yandım Çarəm kəsildi balamdan utandım Çarəm kəsildi balamdan utandım Yek şareye benuşe çimişe Ez abe derya çizikəm demişe Ez abe derya çizikəm demişe Yek şareye benuşe çimişe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا ابدا رسول گرامی اسلام میں فرمایا کہ خداوند عالم بخاطر عزیز شہادت عظماء امام حسین علیہ السلام دل مؤمنین حرارت قرار داده که هیچگاه خاموش نموشنه شما میگرنین امروز کس در تمام جهان میگرنین کربلا چی خبر است کروڑا انسان در یک جای جمع شده رنگا مختلف است نسلا مختلف زبان مختلف است لیکن بر تمام زبانه یا حسین است امروز استرالیا در جای جای استرالیا اربعین حسینی گرفته شده امروز در افریقا در امریکا در تمام جاها گوشه و کنار سی عالم خلاصه مجالس امام حسین جلوس امام حسین برپا است شما تو منین هر چقدر دشمنا هر چقدر منافقین پروپاگاندا مونه کوشش مونه که رار رو کنه اما روز روز که صد عظمت اربعین حسینی اضافه شده رही است که در اینجی بد نیست برای شما این شعر بگم که انسان کو بیدار हो लेने दो हर कौम पुकारे कि हमारे है हुसैन وقتی که انسانیت بیدار شونه وقتی که انسانیت باید بر اساس فطرتی از خود خود میدان باید هر قوم هر نسل تمام مگه حسین اسمو است
انشاءالله او روز دور نیست که فرزند امام حسین علیه السلام پرچم حسین را گرفته انشاءالله روزی در پیاده روی باشه و کل عالم زمین و زمان انشاءالله حسین مولا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. His auntie standing from a grave and sitting on another grave. He told everyone, let's go. They said, we've only been here for, let's say, 40 minutes, an hour time. Why should we leave? And he replied, can't you see my auntie Lady Zainab? She cannot take all of that pain. Let's go back to Medina. Probably our Prophet, my grandfather, can heal the wound of Lady Zainab. Oh, Abu Abdullah, we stand with your sister Lady Zainab against all oppressions. We confront all oppressions around the globe because you taught us to not do ruku' to any tyrant. You taught us that. You sacrificed yourself and your companions so everyone can understand one thing. There is no room for any tyrant on the world of Allah subhanahu wa ta'ala. We might get killed brutally. Kids are getting killed while we are talking. Bombed while we are talking. Innocent women are getting killed. But we have one thing. We learned that of Imam Hussein alayhi salam. And that thing, that single thing is we say no to oppressions. And we say with our loudest voice, لبيك يا حسين! 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 إلهي أدنى البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي
أدركني أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين